Since Joe Biden the Ghana Gizonzi Xi Jinping gi jente teng sumbada halam ngutu jente tamati dawangomar Peru gas laimaru Asia shidiga zu benjo nyamle tsoshin gi surtuna yobre. Kamyon be kabla gusha Biden ki Ghana ki orusur gabjo chigi yobar losapten yu ti gengi Ukraine na moktu tuzu ring tutang yoba ngunzi na yobatang kongi chang koreye orusu mami nala mami tongcha mongo tangbar yang gyunzu na yobre. Xi Jinping ne Ghana ki 시외 tömö체도 pardon 배준치기 유지 주대 먹주 참조 치규 Ghana 도슈 요바당 랑초 숭효 어리치시 중지 앤토니 블링켄 키 네토 암창 아틀란틱 치 소베 찬데 소다 총주 소베 갑라 Ghana ki 우르수 응어베 프로그램라 때네 유럽 키 덴차라 년가 소신 요바된 텐데 프로그램 티 뇽도 동주 Ghana 꾸머 슈케 아리다 냠도 유럽 튠초 개가남 요지 숭도 Over the past 4 years Debe longu shiring la nganzu tuncho nam lo tunchik di ngar chonyo mebashik chumbani Ghana ki Atlantic choni ke denchala nyenka suyo ba tongi yu Ghana ki urusu sonja sudar gungu chewe rogram chiguti chugu yu ba tela tene urusu mutudu zenshe chetugu yu ba tang changma yuwane sung Europe ki denchala nyenka chesho teshin yoriji sungdu Ghana ki pyoritsu chang Korea urusu mami tambe tela yongda deju chegimebase yeshi sena Ghana ki kimze gigam ki mag delam nyeru doshin barden Ghana la lum medewa chagiyobare The Putin-Xi relationship is not as soft. Urusu sinzi Putin da Xi wala dewate tembuta nyebu yobanga su samba nangshi mebare Putin ki sosu keben chedu lega che yuyin batang Korangi khan cheba nam Xi la shebe ngeba mebare Urusu da Changkorea wala tumong gesun tudu majobe ngola Putin ki Xi la ngunse ne she yore tengi meji judu Amerike shungi penrisu ba khaji ki Urusu da Changkorea wala gesun tudu nguse tubu shaba tela tene Shar Asia Ghana ki tabchu ki nuba gyoru tang batang tela tene Pugyan ringbor jungje yongyo yinba teyi Ghana la keben topju mare jujudu Nak chingi tangbe nezu pabgyu da nyan rushu ken sunamyan zom yen